ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Ka Tata Safari ka SUV ka bapau tam jong ka India minta kalami ha ka jinglong batmai ringkat bat khatsan teligi features baningkong e ha ka segment. La play ye ki booking but ya ki jing tip bakambnia one shaka Frank Motors light koringi lani phone hau number hinyo not sausan r not hinyo khanda hinyo lai. Kamau pelang PHE Workers Union kebelang ke Syatri jong kinong tri casual but work chart staff ke betri hapok ketenat PHE jong kamau pelang division haka khandai tri kunok pra arja arpulai kela kerpat ek sorkar jela bukan pelat no ek tulap ke besak teng nadu benai risau nai weng berkum juru nai ke bentau benai no pra mentau snam arja arpulai. Presiden juga mau pelang PHE Workers Union ubat Napoleon S. Mau Penyang hak jingkran bagi lak patai kubor liat ho bagi union kelada pa ada kejing tho show menteri juga ketenat PHE Marcus N. Marak baca kibor bahalor juga ni ketenat bakin wat ikilat kelinti nak bentah bensiuno ya kutulop juga nong tri casual kibla syakri la ship hostnam ar hostnam balai hostnam kinti. Nishkan ngonmi untuk sengi kalau menurut kalau bah kini kita sebenarnya pelada. Nak kalian kinong tri PHE kata ki casual bagi work charge satu lot. Te hadin kajing te hakini ki benai pelada. Dan nak kalian union kami buat sumseneng kami berbalor lah. Kerpat ki pelada satu lot besar. Dan nak kalian ki berbalor hadin banyak pasti haka arpar trik jong November ni pasti berbalor saya step engineer jong berarti ki division apa jom opnang area jom opnang jom ka PHE department dan kasih ke ba art south direct ro la pasti sha minister in charge of PHE tinggal pasti ro sha deputy secretary jom ka PHE dan tinggal pasti ro sha commissioner secretary jom PHE department tinggal pasti ro sha deputy labor commissioner jom ka district labor office jogis kasih hari bang la pak di bor bahalor nak kalian jing buat sumseneng la mi ke sumseneng nak kalian di bor bahalor kila pelak ikut tulop si benai kata jo benai September dan nak kalian kan jungi nak kena kasih ke pemerintah ni kerpat nak pemerintah jom ki nong tri casual ni ki mastrul bar ki work charge ki bang apa jom ka PHE mau pulang belum bang ki bor bahalor pun sebahaban pelak lem ikut tulop pasal jom benai Oktober, November, kumjurun pelak dalam kedepan Christmas jom mentaukan. Kadau kalau bang ni konsepan mission beresma jom kalian jom pik lomba. Ke Christmas kelak boy. Kipat ba ki casual ki work charge. Ki ba trim sini ba men. Ka jingyo ki kabaret teman ta ke sebut benai te tak bahaya ki. Ya ka im juki kalau beriman beri juki. Kam tam le mentala boy for Christmas ni ya. Halor kena nongkrong nak kalian jing kepan ikibar bahalor bersebahawan pelajar betulong joki mastrul bad ki work charge katulok basa joki pada Oktober pada November rengkar lo arban Christmas bulan kasna hal juga porong kepak ki bahalor berpelajar ya kaneka VDA ke variable dearness allowance joki te kena nongkrong te kepak ikibar bahalor bersebahawan snap lam ikje kepak joki nimla pun ada lagi kita mo nimla zakri kita barba kene ke tiga kamde pas aku tang habo PHE mo ngiun mi nak yang PHE mo plan hari kene jingero kade jombar khot ki PHE department ki work charge bar ki mastrul jombar PHE jombar ko da state kamde tang po PHE mo plan hari nak yang jingiun mi aden bi jibet nak PHE nang PHE mo plan dan ka amount kelak bon ni na tang ka PHE mo plan bare kana tapi cuma pulang kalau ingin melap nak exact nomor berapa? Kan nongon gi notray. Kinotray kita pelak mesti ya ka cejar tak. Tanpa isi plan ni orang state. Kita mau pulang. The whole state ini kan whole state ni pelak nomor kita pan ke arti ayam tadi. Te ni pelak nak exact kan. Dan nak kalian cuci kisiong pulang ba. Kini le ban pendet pelak show Christmas nomor. Kimla pulang. Tek show ada jikrumen dan pulang talong. Nak kalian cuci betul kinotray betul long. Bersyukurman tak kamdai masuk malam buat Christmas ni hari ini. Tetapi kadang bersegi. Kisah ini saya sendiri. Pak kita ahli tu division mak kawai ketika kawai ketika electrical kawai ketika jangka Greater Shillong Water Supply Scheme kawai ketika division 1 kawai division 2. Division 1
Yang ini kebaikan Pak Pak, yang dipersang siapa ledmi, yang ledmi sih berbahalan, nuat kelak nanti, dan kalian ke berbahalan ke respons lagi. Tinggi Pak lah apa simrai dari kalian kacungi nambah kaprai komiti terada. Kadang kalau nak karai kalian komiti ni seperti anak komiti. Dan kalian kacungi komiti bagi berbahalan orang dipelak yang buat ketulak dalam ekonomi kejingnya, kejingnya sosial Pak Pak kan. Dalam Pak Pak orang department orang yang berjaya tahi tidak. Kini kita mesti tahu berapa persen. Kira pun Pak Mo kita post 6 kita nak buat post 6 bro kita baca post 6 kita pasang 6 post 6 live post 6 live post kita kali bersen kan kami tang tasen kan pelajar tang ni por syapor dia nak long nak por nak kini kisah balda orang nak kalian kini try kami ismat long lawan okay tekannya di sebenarnya kau bagi ismat kan